Это такое, перенесено хам, да? Купинжен. Тут вот перенесено хам, да, на шагах. Республика ердюжине элихи ила ергебе шыгырды барба гитсе илдиш. Хамыр алыба туны шыгыр тегемлерек те кыбышкарах палардащы гунда ишлегензем. Пычык пекарнере халлихе шуры шыгыртада терлі булкы бежереші. Юнажар бурнаганзем візене хаваспах туянашы. Малашне гунда терлі товарден хизепне юстерме балардащы. Начинка зембе, сгущенка бала, повидлепа, мак, кунжут, семечка. Шав зембе узу курса, улда дарле, булочка дурамыр. Шубашкар элеваторинжи тебір білдерішлі болым, шыны хабырдаган цихра вөршене хайдырзем худаяны. Хальги арман валезем per метрда 20 сантиметр бадалнажать. Куталық не улчыр тонны тыры тербелеме май барать. Хватлығы үстінбе бірлех, шынық пағалығы де самай улжынныне палардащы предприятинже. Высший сорт шынық тепір. Ебіргіларны болсан ал 20% тухны болсан. Хал берін шак высший сорт шынық 30% да жеттірі. Малдан хи вғытыра шак тырын хуппи шинче шынық юлны болсан, хал шак тыры хуппи шинче шынық біртте олмаш. Кына пенембек шыныға вестезе кларать шыне станок. Кунда калараган продукция республикари абачими шенебе шеген предприятизем чилайжы Шубашкар элеваторинже дуянашы. Шыгыр хаге шыны хагинже нумай келет. Шыне хадерзем унын хакне чагармала. Шыгыр пағалықны үстермелі, тер Олег Николаев. Тыры теребейлесіне де анлатмалыне балар требол. Линии 4% нумайрах паянхигун шынық тума бұлдарат. Онзыр бұшын күрапырынде пычык пекарни ұшны. Тадақта планзембур межендезесен паянхигун канаш элеватор территориинде пузык модернизация бұрат. Куда пиде паянхи жараштеген предприятие бұлзадырат дебірін даже экспортенде бедешлеме бұлдараган предприятие бұлат. Онзыр бұшны шак производственлинде, паянхи производственлинде күрапырынде хышпыр пайызыне шидес вғатрах тебір 4% таранчен туғышне пузыклатма майзем хаварзағуны. Шыне хадерзем эжегіртнебе предприятие жулдалықне 2,5 тонны тыры керлі бұлі. Шимеш пағалықне Шубашкар элеваторы кашны жулақ түрлі конкурсыра куравра жирепледет. Пөдем чынжери арман игибинде жирым бірі вундықырмыш конференцире предприятий игибинде жирымыш шулги расшери чилайх арман яда девишне. Илдын кіргуне игибинде жирым бірі куравра пағалық лаба чимешкаларны жын Шубашкар элеваторы вижи илдын медалильне. Республика Гларамвалли, Алексей Зотиков, Игорь Зверев.